Oke, Bray, kali ini kita akan menerjemahkan bahasa Makassar ke bahasa Indonesia. Rehan, apa bahasa Indonesianya? Allah ribanyang naundang asu. Lari Allah ribanyang naundang asu. berlari Berlari. aja terus Allah ribanyang naundang asu. berlari kejar di Allah ribanyang naundang asu. berlari tidak tahu. Ya. Allah ribanyang naundang asu. Tidak tahu. Tidak tahu. Allah ribanyang naundang asu. Tidak tahu. Tidak tahu. Allah ribanyang naundang asu. Lari kencang dikejar sama anjing. Rehan. Allah ribanyang naundang asu. Tidak tahu. Tidak tahu. Maafan. Lari cepat dikejar anjing. Tidak tahu. Tidak tahu. Wahid. Allah ribanyang naundang asu. Lari cepat dikejar anjing. 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 Allah ribanyang naundang asu. Lari kencang dikejar anjing. Reza. Allah ribanyang naundang asu. Lari kencang dikejar anjing. Beta. Lari kencang dikejar anjing. Lama. Lari kencang dikejar anjing. Bahasa Indonesianya Allah ribanyang naundang asu. Lari kencang dikejar anjing. Allah ribanyang naundang asu. Lari kencang dikejar anjing. Allah ribanyang naundang asu. Lari kencang dikejar anjing. Allah ribanyang naundang asu. Berlari kencang dikejar anjing. Allah ribanyang naundang asu. Berlari kencang dikejar anjing. Allah ribanyang naundang asu. Lari 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 kencang dikejar anjing. Yang tahu komen di bawah.